murabizi dukwiye kwitegura icyorezo gishya kigiye kuza ntakavuze ngo none muzagira agaciro kenshi ubu ngubu. Ndabasuhuje. Ibyo tugiye kuvuga uyu munsi noneho bishobora kubatera ubwoba. Mu myaka ishize ndetse itari myinshi hari abantu bagiye bavuga amagambo akomeye, bamwe muri twe bakabitera utwatsi. Nyamara uyu munsi ibyo bavuze bisa n'ubuhanuzi, kuko ibyo bavuze ubu tubirimo. Reka mwumve amagambo yavuzwe na Bill Gates, namwe murumirwa. Murabizi dukwiye kwitegura icyorezo gishya kigiye kuza ntakavuze ngo none muzagira agaciro kenshi ubu ngubu. Aha umuherwe Bill Gates yari ari kuvuga ko nyuma ya COVID hazaza ikindi icyorezo giteye ubwoba, icyorezo kandi kizatuma noneho isi igiha agaciro. Murabona ukuntu COVID yanyeganyije isi, ibihugu byose bikayishyiraho umutima. Ibaze ko Bill Gates yavuze ko icyorezo kizaza nyuma ya COVID kizaba giteye ubwoba ku buryo isi yose izabiha agaciro. Noneho tutarava ku bya Bill Gates yavuze, reka twumve n'uyu muhanga ibyo yavuze. But how would they start this pandemic of Marburg without actually spreading it? Quite simple. They've already started it. Ni gute bashobora gutangiza iki cyorezo cya Marburg batabanje kugikwirakwiza? Biroroshye kuko bamaze kugitangiza. Ingaruka z'inkingo za COVID-19 twatangiye kubona zirimo kuva kw'amaraso ndetse no kuvura kwayo bigaragara nk'umuriro ukabije utera kuva kw'amaraso. Bazajya bagusuzuma na za PCR test bavuge ko ari Marburg urwaye. They will test with their new PCR test. They will say that it's Marburg. Inkuru itangaje nuko mu kwezi kwa kane Bill Gates na Gabi umugore we batangaje inkuru yavugaga ko Marburg ari icyorezo gikomeye dukwiriye gutinya. Marburg ni umuriro ukabije utera kuva kw'amaraso. Iyi nkuru bakaba barayitangaje ku kinyamakuru cyabo cyo kuri internet, website yabo, aho mu mwaka wa 2021 hari abantu 16 banduye icyo cyorezo. Twakwibaza ngo ese Bill Gates ndetse n'umugore we wahoze ari umufasha we Melinda French Gates na yahe makuru baba bafite y'ibanga twe tutazi? Ese kuko bwaba ari ubuhanuzi bavuze cyangwa bafite impamvu bari bavuze biriya ubu tuvugana imyaka 3 irashize babivuze? Twakwibaza ngo ese kubera iki ibinyamakuru mpuzamahanga byose byerekeje inkuru zabyo ku ndwara nka Marburg idakunda kuboneka nyamara yica cyane? Ese koko COVID-19 cyangwa se COVID-19 yaba yaratuguraga isi yose yuko hari ibyago byuko hari ikindi cyorezo kigiye kuza? Kieran Morrissey, jya muri Google wandikemo ngo Kieran Morrissey, urahita ubona umugabo ukomeye cyane w'umuscientifique wavuze aya magambo twari tumaze gusubiramo haruguru, ateye ubwoba ndetse no kwibaza cyane. Kugira ngo wenda wumve uburemere bw'ibyo uyu mugabo yavuze bibe byanagufasha hari ko wabiha agaciro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wakwibaza ngo uyu mugabo ninde? Ubundi Kieran Morrissey ni umu-engineer muri industrial chemistry. Tugereranyije mu Kinyarwanda twavuga ko ari engineer mu bijyanye n'ubutabire mu by'inganda. Akaba umuhanga cyane muri biotech, ni ibinyabuzima cyangwa se iby'ubuzima ariko hifashishijwe ikoranabuhanga. Uyu mugabo amaze imyaka 25 akora mu bitaro byigisha iby'ubuzima muri St James's Hospital mu gihugu cya Ireland. Uyu mugabo ni inararibonye kandi akaba n'umuhanga mu bijyanye n'ibikorwa n'imikorere y'ubuvuzi mu gihugu cya Ireland. Iki kiganiro akaba yaragishyize hanze ku itariki 27 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2021. Biratangaje nibyo, kuko ubu tuvugana imyaka 3 irashize uyu mugabo avuze ko mu gihe kigiye kuza isi igiye kongera guhura n'ikindi cyorezo cya Marburg. Umushinga rutura wa Bill Gates. Uyu mugabo avuga ibi ntabwo ari kera, nejo bundi cyagiye twari turi mu cyorezo cya COVID-19. Nta myaka myinshi ishize, ni imyaka 3 yonyine. Imyaka 3 ibyo uyu mugabo yavuze ubu mu Rwanda tubirimo. Ndebera nawe, reba.
reba uburyo iki cyorezo cyatugezemo kandi kikaba ari icyorezo kibi cyane. Icyorezo cya Marburg kimaze kwica bamwe mu nshuti zacu, abakozi dukorana. Mu kiganiro cy'iminota 9 n'amasegonda 36 yasohoye ku munota wa 4 n'amasegonda 13, yavuze ko mu bushakashatsi bwe yari ari gukora yaguye ku nyandiko zivuga ko hari haratangiye gukorwa udukoresho two kwifashisha mu gupima Marburg virus. PCR test of Marburg. PCR usanzwe ni test zisanzwe zifashishwa mu buvuzi mu gupima. Ubwo navuze ngo ni PCR test of Marburg, ni ukuvuga ngo ni test iba yagufasha gupima Marburg virus. Mu gihe isi yose yari ihangayikishijwe na COVID-19, hari abatari babyitayeho rwose, bo bari bibereye mu mushinga wabo wa Marburg, ku buryo muri uyu mwaka na test zo gupima Marburg zari zaramaze gukorwa rwose. Yakomeje avuga ko akimara kubona aya makuru yamuteye ubwoba, kuko ngo bizarangira abantu bose bapimwe iyi virusi ya Marburg kandi bazajya bayibasangamo. Akomeje kujya mu nyandiko, yabonye ko hari izindi nyandiko zashyizwe hanze zigaragaza neza ko iki cyorezo cyangwa se virus ya Marburg ishobora gukwirakwizwa n'uducurama kandi two nta bimenyetso byayo twagaragaje. Nyuma y'uko agaragaje ibi bintu, hakomeje gusohoka izindi nyandiko zibivuga ukundi. Nyamara uyu mu engineer mu by'ubutabire akomeza avuga ko bizaherekezwa n'impfu za hato na hato mu bitaro bizajya byitirirwa iki cyorezo cya Marburg. Abantu bazagira ubwoba bwinshi, bibacange, batangire kwirukira ikintu cyose bakeka ko gishobora kubafasha kurokoka iki cyorezo. ngo urukingo rwitwa Rivax ruzatangira guterwa abantu mu rwego rw'ubushakashatsi nk'uko byabaye kuri COVID-19, ariko itandukaniro rihari ni uko uru rukingo ibikoresho byarwo byose nkenerwa byamaze gutegurwa ku buryo bizoroha kurukwirakwiza isi yose mu kanya nk'ako guhumbya. Uyu mugabo yakomeje avuga ko uru rukingo rwa Rivax rurimo uburozi bwa ricin bwanakoreshejwe mu gitero cy'ubwiyahuzi kivuganye abaturage mu mujyi mukuru w'Ubuyapani, Tokyo. Ngo uru rukingo nirukwirakwizwe ku isi yose ruzivugana amamiliyoni menshi y'abantu. Aya magambo ateye ubwoba. Ese we nta bwoba ugize? Biteye ubwoba pe. Ibijyanye n'amakuru yisumbuye kuri Marburg virus, iki cyorezo twabikoze ikiganiro, mushobora kujya kuri African Window News aho iki kiganiro kiri, mukareba icyo kiganiro kijyanye na virus, uko yandura, uko yica, umubare w'abantu yica, yaturutse he, ese ni he hambere yagaragaye. Ibyo byose twarabivuze, mushobora kugenda mukabibona. Twibukiranya neza ko iki cyorezo nubwo kiri mu gihugu cyacu, ariko hari ingamba zashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima zo kugikumira. Izi ngamba ubu tuvugana ziragaragaza icyizere cy'uko iki cyorezo, umubare w'abapfaga, umubare w'abandura biri kugenda bimanuka. Ku makuru dukesha RBC bagaragaza neza ko kuri uyu munsi tariki 15 z'ukwa 10 umwaka wa 2024 tumaze kugira kesi 62. Abari mu kato no ku miti ni abantu 17. Abapfuye ni 15. Abamaze gukira ni 30, harimo abashya 4. Bakaba bamaze gukora test 410, ndetse bakaba bamaze gutanga inkingo 771. Bagaragaza neza ko ibimenyetso dukwiye kwitaho ni umuriro mwinshi, kuribwa umutwe, kuribwa mu mikaya, maso ake, umunaniro, kuruka ndetse no gucibwamo. Barerekana ko dukwiriye kwirinda kwegerana n'abantu bafite ibimenyetso, tukita ku isuku cyane, ndetse tukirinda gukorana mu biganza ndetse no gusuzanya twegeranye. General Dr. Kraysaon, wifuza amakuru menshi ku bijyanye n'ibyo twavuze Marburg virus, wajya kuri The Lancet, Nature Virology, WHO, CDC ndetse na Gavi website ukareba byinshi. Abaye ari ubwa mbere ugeze hano, wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibindi biganiro byinshi tubagezaho by'ubuzima.
ndetse n'andi makuru atandukanye afite aho ahuriye cyane n'ubuzima tubayemo. Uwiteka abarinde nawe utaha.